Pevačica Tereza Kesovije svoj 86. rođendan proslavlja u bolnici. Tereza Kesovija se oglasila iz bolničke sobe i otkrila da joj nije do slavlja i da je zadobila povrede prilikom pada. Ja sam u bolnici, žao mi je, nisam u stanju objašnjavati šta se dogodilo. Pala sam, jako sam se udarila, izmučenim glasom kazala je za Net.hr. Tereza Kesovija, koja međutim, kako hrvatski mediji prenose, nije hospitalizovana zbog pada. Kesovija je i ranije imala zdravstvenih problema. Prošle godine u avgustu je također završila u bolnici nakon što je imala infarkt. Tada je ispričala kako je hitna pomoć 2 puta došla po nju tih dana. Tereza je već nekoliko dana imala povišenu temperaturu koja ju je, kao i svakog od nas, oslabila. Zbog toga je neki dan onako nesigurna na nogama i pala i poprilično se udarila, a u bolnicu je nismo odvezli zbog pada nego zbog temperature koja se nikako nije spuštala. Nakon pregleda lekari su ustanovili kako je temperatura nastala zbog jake upale, a ono što je sada najvažnije jeste da je Tereza u najboljim mogućim rukama, da uzima antibiotike i ostale lekove i da se svi nadamo da će uskoro biti bolje. Što se rođendana tiče, kada ozdravi i otpuste je iz bolnice, bit će vremena i za slavlje. Za Jutarnji.hr izjavila je najbolja prijateljica Tereze Kesovije.